Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli de ilusatas im. Kini kilong kimat bakong sanjung ke kubor. Kentu ke tenat korbari jung ke sokar pedengi ke jelabat Union Territory bakin pentrekam perking bhai ke kendon jingada ke bayadai bak jingpang COVID-19 hakat ni kapor badon ke tamasa lenyam. Penlong jingalang ke Border Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council banyak keren halur kimat bayadai bak jinga ke Japut bat ke Assam. Bat penlong kinong tre asya jong kerib hoi district ke jingalang bashisin shisnem jong ki haum dihar. Hasua binglet shiku kubor ke babanya inya shaskore ke jing penpena. Namar ba ke jing aitika baklam don kam siu pisa banyadana ke jing pang COVID-19 kadang ya chaprang na kebenta kito ke balakan jo khat prasnem karta bat chaneng ni kentu namar kata ke samla bakin li aitika yalade bat yarap lemru yakiwei bakin aitika. Ni kenturu yakin sngap jungi bakin ken sting na kenshingan na marba ka jingpang COVID-19 kadang longhi ka jingmaya ka jingkot jingkya jungi. So haban shong haye lamda day bapida don kamban ne jinglet bat yakin mau ban bot ikine lightly ke rukom le ki basuk. Dangi ki jingda khamat bat khamut penjinga iwei na iwei pan kam pikir ban le ko yaka khamat bat kakti. Lada pidan kam jingtip ke babanya chapang ke jingpang COVID-19 pila ban phone hau national helpline number not iwei alai khanda hinyo pra not sawnriu bat iwei not nyusan lani hau helpline number ka megalia iwei not pra bat iwei not nyu not. Hak al-Sadi ka Amrit Mahotsav India @75 quiz bat ka All India Radio News Shillong ka jingkali ka bamanta ka tayaw kalong Mahatma Gandhi ule ayu ha South Africa shuwa ba unwan pa sa India ban pinyaso elade bat ka jingali laitlot pa iki chubab jong pi ringkat bat ka kerteng bapura bat ka jakasyong ha DDORNU Shillong @gmail.com lane pa lang ba ka SMS lane WhatsApp hau number kandai lai nriu san kandai iwe hinyo kandai ya ka kateng jo inong job ansapan bana hakabanta banwan jong ka Amrit Mahotsav quiz ringkat bat ka All India Radio News Shillong kajingkali ka ba mensyam tayo kadai uayuk pa jong kajingki persya sarkar bat ka jubab kadai uluk manya bal gangadhar tilak ngilaya pedang shibun ki jubab na kinong sngap jongi bat iba job hakani ide itueslin nokrek marak na Modi Nagar Tura West Garo Hills District mentapat ki kubor ki pabanya. Katanat korbari jong kesokar pedeng kala kentui ki jelabat Union Territory bakin pentrekam perking bhai ki kendon jingada ki biade bak ke jingpang COVID-19 hakani kapor badon kata masa lenyam. Hakashiti balapa ki jelabat Union Territory u secretary katanat korbari u ajib halla ulong bakala bandon ke jingpen ken ni jing bombat perking ki kendon jingada namar ke jing nang duna ki bri ko biyo pang COVID. Ula kentu yaki bakin yailong ki bahusyar bat pikir bha kamta ma ki jaka babun briu kanang banyada na ke jingkiu ha ke jingpang COVID-19. Kijala ki badon bun ki briu ko bayok pang ha ki district jongki ki dei ban shim ni ki jingada ban light na ki jingsa priang jong ki jingpang. Katanat korbari kala batharu ki jala bat Union Territory bakin pai khamat bha ki santali ki lat jingada kata ka ba patas wat ki bale kendu bat ulani kanongpang a jing sumar aitika bat bot perking ki kendon jingada jong ki jingpang COVID-19 bat ban peteng ya ki jing aitika. Ka Border Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam jong Chief Executive Member ubat Tito Starwell Khan kalaya kendu hanan kasngi ha Conference Hall ha ka balayatai halur kimat ki bedai bat ka jinga ka Japut bat ka Assam. Habakran na kinong tok kubor hadim balawai ka jingalang ubat Tito Starwell Khan ula pentip baka council kala thaw ya ka Border Committee ha ka snem baladep banyatai halur ki kam ya ka Japut ha ka jala bat kalit jaru ha ka pur baka sarkar Meghalaya bat Assam kila shim kya ban weng no ya kini ki jing ka bala sa teng la slam ha pedeng ki atli ki jala usi ulayathu ba ka jingalang le yakren baka nong rem jongki ka long halor ka hok nong kanti ki jaka puta kat bakum ki duler bat baki doni ki map pan pen shisha ulo ongru baka komite ka lalumi ka kaipot pan pen shisha ya ki jingkam nong kanti jongki ya ki jaka khapon bat ya thuru ba ya ka district council la pen long na dokas nam sha ja khandas pa san phawar kat ba ka jola Meghalaya pat ka dei ka badang pen long hadin Shosho usi ula pentip baka district council kan sa penlong jingalang Hariboy district haka pratarik ubanay Rizal Banwan
banyak ren bat usim lambat kirang bat shnong bat haka khat tarik pat en penlong hanong stone banyak ren halot uput usam hadin kata kan sa tho ya ka kaipon bat pha ya ka sakasorkar Meghalaya Ka ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region kala shimbanta ha ka jekren pelujing mut lengba ka video ba umintri rang ba do Narendra Modi ka krishi vigyan kendra ribhoy kala penlong ye ka jekren pelujing mut ha padang ki shampang ha ka science bat ki nongrem ha ka ba baro ki ICAR Institute bat ki regional center kala shimbanta lengba ka virtual meet kumbasan phomut ki nongrem na ribhoy district kala shimbanta ha ka ni ka program Habakran syakin nong rep Menteri Rang Badu Ulaong baringkat kejeng penuan kami kerukom rep menhendai kejeng yak caprang syakala wairu kalong kebadon kam kumjuhi. Ulaong baki kor keyboard teknologi jong kejuk menta baki tiar kitar bathamai ba pendon kam hakarep karyang kilong ki bakongsan bhana kebenta kalawai jong karep karyang. Kejeng persyang ban kentiu ki kor keyboard baki tiar rep katkum kejuk menta kilas dang saiso bha. Palat prapunyo klor henry pondriu lak kita waitika la depan ai hakari India haduk menta hapo ke nationwide vaccination drive katanat ko kwet ka kya jong soka padeng ke yatho bakajing kwet jong kibriu ke biyo pang COVID-19 menta kalong kandai punyo point prapholai na kashispa kabalong ka bahet tam na du upanai leber ka snem baladem palat arpo prahajar ngut kibriu ke lakot henen kasngi bat kajing kwet jong kibriu ka lakot chaka like lor arpo kandai lak prapondriu hajar shispa prapongun. Ha Meghalaya ka Directorate of Health Services kala pentip bahnen kasngi kila don shispa andriu pongut kibriu ki badang yat maya ka jingpang COVID-19 ka bala penkiu ya ka jing don kibriu badang shitam sya ka sya jan riu spa kandai polaingun bat laingut kibriu ki bala klat na ka jingpang COVID-19 ka bala nang penkiu ya ka jing don kibriu bala klat sya ka sya jar saus pa ngun Hakajuk kapor shispa andreu pokandai ngut kibriu kilakot badai kini kejington kibriu balakot kalong nyo po prajar andreu po prangut baro. Kini kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya kubor. Ginung Tre Asha Jangkari Bhoi District Hapo Kalama Jangkari Bhoi District Asha Association kila penlong ye kejia lang basisin sisnem jongki hakasin ka ba armenta Hamadan Umdihar Bhoi District hakane kejia lang association kala penkup buram bat sami kitiar bu sakan mau syakinoya lam jong association kibala tre shitam met bat mensim banyarap hakaban wengi kijing jongkinong Tre Asha la airu ikitiar bu sakan mau syakinong mikmat jongka time bat chaka deputy commissioner jongkari Bhoi District. Ki MLA bat MDC bat ru ka Deputy Commissioner kila pentik na ikinong Tre Asha bakini ra bat yakran bat kesoka jela ikijing bakinong Tre Asha ki kendo bat kele ru ya kijing no senyang jongki kum kinong batin nanti hakabawan ra ikilat jusumar shikinong shonong jong ka than Bhoi bat ka jela hiru baro kawai Kasorkar Assam kalaya soya kasoskular bakinong trejo ka Hindustan Paper Corporation Limited HPCL banwengi kijing basateng bakan thup ikijing siu tulap bat kiwede kijing siu bakidei banyo layathu Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma hadien balawai kijing lang bakinong trejo ka HPCL kabalalong hako office jong Menteri Rangba nin kasngi Ki artli ki karkhana kot sada jong ke HPCL ka Kachar Paper Mill ka badon ha 5 gram ha Hailakandi District bat ka Nagaon Paper Mill ka badon ha Jagiro Morigaon District kimshim na trekam shu ka wei na do kasnam araja khatsan bat ka wei pat na do ubnai leber araja khatnyo bat kinong trai jong kine artli ki karkhana kim pat yo satyai ki tulap jong ki lakum ba san phausan banai Kapto ko kubor kalakut na ko All India Radio Shillong